kunza Free TV twamaze gushika kibuga cy'indege rero aho toje gutegera Francine niyo nsaba na ma TV online menshi yaje ariko Free TV niyo yabaye ya mbere kuza kumwakira Francine niyo nsaba sone rero ni mugumene natwe murabe ingene ibintu biriko biragenda ibirori ni byinshi cyane abantu baje kumwakira abanyeshuri abapolisi abasuda abasirikare natwe bw'inyina abamenyesha bakuru n'abakameramani ku bwinshi baje banda rero dukurikirana urabe ingene ibintu biriko biragenda urabona imiduga ko ari myinshi cyane imiduga ni myinshi cyane n'umuduga wanje urimwo yes twende sasa Yesi bakunza Free TV urabona twamaze gushika ku kibuga cy'indege nikoresha umwanya na wundi nta bindi kwa kundi ahandi reka tumaze tubaze kwanza abarinzi bamwe baje kumukoresha kumurindira face on the floor on the floor vipi fresh sana umeze neza waje kumutegera Francine niyo nsaba ningiki cyagutumye uza kumutegera Francine niyo nsaba kubera ndumurundi nari umubembe yabura umubembe niho ari none wumva nari proud n'igihugu mvukamo ariko urishimira Francine niyo nsaba intambwe ageze kubusha kuri no munsi ingene atejeje imbere igihugu cy'u Burundi yaba ntabyishimira Free TV murabona Francine niyo nsaba yes bana wo Murundi babwira mu ijambo riko gusa abandanya bikora neza cyane Yes, ibirori urako bibandanya ibirori birabandanya bakunza Free TV